Uve sesiwasezwelisha athi mngani ngifake i-frontal uthi uyayibuka le nto wayifaka Januwari lo muntu uchoma ngayo nyalo November ya uze uthi ngiyojuba umnyaka ngifake yona labantu laba bafuna ukuchina manje. Mchina imali abakhiphi lo muntu uma umbuka ngathi kumbe bamshaye ngebhomu ngathi naku lo welifilimu koma-wrong turn loku bomozisa awuboni ukuthi yini ngathi mbila bombila uma umila lokumila latulu lombila la ngathi ngiko lokuthi nwele la ukuvisisa ukuthi yini abantu laba bangasibachinile basho lokho umchino kwamavijini emngani kubuya ngibona ngimuhle njani usho lokho umchino kwamavijini lokwa awuvisisi nokuthi ngichino muni kwentani kubhekele eceleni ade fune mali ade ngathi tikhipha imali uye kunontobeko phansi kwesihlahla umchina nga-R15 R15 or R10 ngathi akanamali kahle R5 bayabhuka nokubhuka nangu sesinomonde lapho ezwelisha lapho nomonde mashaba ku-Facebook nginomonde monde mashaba uthengisa tinwele thenga lapho tinwele nathi ngicabanga ukuthi uyadibona la buwe tinwele tinhle njani leti nayi inamba latula khona lapha ezwelisha nina nifuna kuba bandle mani make sure ukuthi December ungena umuhle izwelishekelani kufimfa mani ngisola naloko bafana suthi lokho bafana kuyikhipha imali ezwelisha tifuna kunwaya mahhala nje.